Princess Gina po ate. Okay. Sasaring ko pumida tracking. Okay nga club Julian Tracking and Princess Gina. Thank you for joining us and mga trackers natin. Saludo kami ito natin mga trackers kay hirain ito nagkakarga para mahidangat ngadto kundi natin igpapadara safe ngan maupa iton kabutang ito natin mga bagahe. Maupay nga kulupa iyo. Kuya Edgar, thank you. Kuya Duyan Hirapards Makmak, Kuya Edgar Kada, thank you ha. Ikaw ako istihanon, probinsya. Pampagood vibes anay kita, maupay nga kulup. Dida naman ha Borongan City Information Office. Ngadakanda sir damo di dayton aton na mga friendship. Dita nala pag tinag-saon. Syempre Sir Rupert Ambil ito naton City Info Officer. Adihin paanunsyohan na Borongan City Information Office report iningan pictures credit to BCIO. Ginkasal yan ang adlaw Agosto 11 in duha ka padis sa atubangan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda ha City Mayor's Office. Congratulations. Maupay nga kilab dida ha City Mayor's Office. Ano naman adto na mensahe ni Mayor Dayan? Ginsagno na ni Mayor Dayan Agda ang mga kinasal nga isentro nira haira pag-asawa an makagarahom nga Dios. Syempre labaw nga tanan Tuo pa niya waray mga problema nga diri nira malalampasan kun permi aadaan ira pagtuo haaton Ginoo. Sinilyuhan naman na nasabi nga kasal hinmatamis nga haruk. Han kada padis, congratulations. Dali panganit na nahatag di nga ni danay as in talaga nahatag itin pakumkum Mayor Dayan. Siguro tinagan manggadamanhin gift pahalipay. Amoy doon na pagsilyuhan na ira naman na pagmamahalan pinaagihin kiss. Congratulations sa duha ka padis nga ginkasal kanina la. Credit hini nga report ngan pictures sa Borongan City Information Office. Kaupay. Pag-usahan katauhan. Atipen pa shoutout po ak mga ka-work didi ha LGU Sulat. Maupay nga kilab dida LGU Sulat. Kan ati Ninen Eroda ngan sugad man Maria Jenor Kitoria, Excel Alex Chacon, Mafi Pahantoy ngan Victoria Apelado. Maupay nga kilab dida ha iyo hasulat. One time na interview ta na adton iyo dida municipal social welfare officer hasulat maupay nga kulop. Sugad man ang aton 4-piece municipal link kay Sir Hermie Oraya maupay nga kulop dida sulat. Good afternoon. Sana okay la kita dida naman sulat LGU Mayor Javier Zacate. Good afternoon. Tipigi aneste Raihag istensama pag-usahan. Congratulations sa daman. Kanina na reporta na haton na taramdan na sumat estehanon pinagihan na pangunguna kanina ni Ate Sok Aberia ang result na 2023 Eastern Samar Provincial Skills Competition hosted by TESDA Eastern Samar Provincial Office. An opening program pati na closing ceremony kakulup ha TESDA Samar National School of Arts and Trades sa TAF. Congratulations! Gintambungan na nasabing aktibidad han batanon pa iton aton Regional Director hiton TESDA RD Gamaliel Vicente, Dr. Vicente Jr. ASEAN engineer ngayon hiya. Talaga naman nga amoy it pasado na sa ring hiya. Bisan iton iya nga ni ginaghat iton mga pasado na Kuya RV pwede ngayon kamo na mahiton pwede ngayon sumulid nga dahin NC2 pwede hayo Kuya RV engineering may dabahit electrical pwede oo hiya license na hiya nga engineer pero waray kula kakuha kung nga
kuan hiya specialization han iya engineering. Tapos sa ASEAN engineer karagsid ngen an iya level han iya di ba may dahit national certificate nga standard international. CESO 3 hiya Dr. Gamaliel Vicente. So batanon pa hiya ini adton guest of honor ngan syempre iramangged ini borohaton so gadini nga skill sa competition. Tapos represented gihapon ni board member RV Iberdoni, hi Governor Ben, ngan syempre adton local government unit pinaagi ka na Mayor Gina T. hiton Taft. 38 adto nga mga competitors tikang hin 18 nga mga TechVoc institutions sa didihato na Eastern Samar anti nambong nagpaisan-isan hin 12 nga mga trade areas. Congratulations sa nga dahadton mga gold medalist nga amo iton magiging representante hiton Eastern Samar dida hiton Regional Skills Competition coming September 2023. Ikaw ako istihanon, probinsya na higugmaon, tipigi. 29 minutos na ang nakalabay haalas 2. Padain ka mo kabarangay na tuto ka aton na pagharampang hataramdan Info Centrum with Ate Pen. Kumusta na aton na mga basketballista ngayanain? Padayon paano ito na paisan-isan han 3-on-3 first Abunda 3-on-3 basketball tournament. Kakano ba adto an opening han August 5 dito naman habungtuhan hipapad. So yan ang adlaw may ada ba yan na pauyas August 11? Uy ada hirasulat. August 11, ano daw lako na dayon Alayon pakisiling dida mga taga LGU sulat, may daba dida nag-iasin basketball. Yan na kasi unsked han 3-on-3 Abunda basketball tournament. Dida yan na habungtuhan sulat August 11. Balikan natin adton na uyas han dito naman hakan avid or hakwan anay hataft anay kita kakanubaan na dida habungtuhan Taft kalawan natin ang schedule August 10 kakulup pala dida hataft maupay nga kulup. Adin mga pictures sa credit naman nga dahan Congressional District Office ni Kong Abunda na naig ang galing ng mga manlalaro ng barangay nato di Dahataf. Amin na doon nag-champion at the municipal level han pauyas han 3-on-3 basketball tournament. Kay kada bungto kung hain hira nakasked magpipili di dahiton top 3 ang champion first ngan second. So di Dahataf kakulup ang nanguna ang mga basketballista han barangay nato. Congrats han elimination round ini nga ginabuhat kakulup nga adlaw Agosto 10. Ang mga nakadaog magdadara inihin bandera hiton irabungto hapagbubuhaton naman nga finals game han first Abunda 3-on-3 basketball tournament. So iton magcha-champion at the municipal level hira ini iton ipapanta didto hit mga munisipyo nga mga champion. Nagkamay gihapon na pauyas dida naman habungtuhan kan Avid han August 9. Kan Avid August 9 Wednesday maupay nga kulub dida habungto iton kan Avid. Nada naman kan Mayor Vilma Hermino. Good afternoon. Ala daw na mga pictures sa didaha kan Avid. Dino kaya to nag-champion ha kan Avid. Hala? Congratulations nga daha Barangay Carolina. Hanira naman pagdaog. Ira adton champion didaha kan Avid an Barangay Carolina. So hira gihapon iton ma-represent hiton irabungto didahiton final games. So yan ang adlaw aton na ginuotro August 11 dahil hasulat buas naman kita-kits kamo habungto hiton San Julian Sabado nga adlaw. So
So masunod na ini hiton Monday, August 14, iton schedule habung to hiton maslug. Katatapos pa da mahini hiton na pauyas, amo in nanunuhulhin Jollibee meals. Eh din ni mga pictures di ba? May dako ha, may daatahan to dida na ano ini. Nahi post ada man amo bang fast food bangin kita magsala. Ngan ang kabataan naman kun hinito na adto hito nagkikita nga mga magkurilaw tinatagan daman hin pa chocolate. Uy, adto hira Ate Vivian na nahatag hin Jollibee meals. Ada man paila. Pati mga players syempre nga nasugad man ito na mga magkurilaw. Yan na pala ginko-congratulate na ang prizes per municipality karagsin nga adton mga champion di dahiton kada bungto iton prize is 7,000 pesos. First place 5,000 and second is 3,000. Ang ngata na naman nga binulig ang barangay nga binulig may consolation nga 1,000 pesos. Adi naman ito naghihilat nga premyo para hiton finals. Ang magcha-champion makarawat hin 50,000 pesos. Ang first place 30,000, second place 20,000 ngan consolation prize nga 5,000 pesos. Again, maupay nga kilupha dida habung to hito na sulat. Adilawat hitay Val. Sana matulungan niyo ako pagkain ko lang ngayong tanghalian. Atog pagadian niya number doon iya Gcash. Valentino Medios Jr. Sana mapansin ko bangin man lahit di may kumita tay-tay ha? Yan naman August 7 Lunes nga adlaw balikan natin adton mga balita from CDO ni Kong Abunda ang NIA ko National Irrigation Administration Region 8 officials amo nag-courtesy call nga daka na Congresswoman Maria Fe Abunda August 7 dito naman na House of Representatives. Hinudton binisita nga tuhan opisina ni Kong Abunda Regional Director Jaime De Jesus. Mga inhinyero Engineer Jojo Arsenio, Heidi Amante, ngan ira didagin erestoryahan adton pira nga mga dagge or mga issues mga programa bahin hiton agency diniha district naton Lone District hiton Eastern Samar. Maupay nga kilab dida naman Barangay Dampigan Dolores. Anaton makarit nga punong barangay Cap Noel Caballero maupay nga kilab. Thank you for joining us. Idihi Cap Noel diri ko talagin hingangalimtan kay ginistimar kami hini. Pag-agi namin namon dida Barangay Dampigan aba daw. Talaga naman nga anmarasa dida din at Cap Noel nga ini nga marasa nga sa lukara. Sayawi ang tukar nga cha-cha, hindi nga kunding kakanta, makalimtana Wala daw. Para kumita ka mo didahiton Barangay Dampigan Dolores. Balik tanaw kita one time hanaton pagbisita dida naman Barangay Dampigan Dolores. Alright, so natin oras, may na kita 37 minutos na, ang nakalabay alas 2. Didala ko na irala, Dampigan. Di man, bangin di rin ka muna kilala kan Cap Noel. Di daw, sige daw, i-feature tayo na. Ida naman ito na ira pinakaplaza dida Dolores. Ada iton I Love Dampigan. Ada naman punong barangay Noel. Giupay iton ira talaga session hall paru unite ka na bungto Cap Noel. Iton iyo sesyonan. Idvenuhan to pa ni Ate Sok. So an ira naman igin istimar haamon
ang ano ini sa lugar didala kuno at haira ha barangay Dampigan. Oh, thank you Kap Noel ha. Amit hi Kap Noel Caballero ito niya da ha. Yato naman iton ira pinakaplaza dida I love Dampigan. Yato naman iton loyo iton church. Ida iton ha barangay Dampigan habung to hiton Dolores. Sira ini adton itinanghal na national winner na Seal of Good Local Governance for Barangay. National Award adto hira han tuig 2021. Yan na naman waiting hira ano. Ginkada na kamo Kap Noel han mga validators. Damuan na pahanga iyahan pagsayaw niyahan tukar nga cha-cha. Malubayan hawak niya samtang sinasayawan niyahan cha-cha-cha. Pagsarayawan kadaman ginli. Pa-shoutout naman didi Dampigan na sing Hiramila Lubederio Ribay. Waray pa kuno hira kadaan validators pero ready na hira Kap Noel. Wow, good luck ngan God bless ha. Damuan na pahanga iyahan pagsayaw niyahan tukar nga cha-cha. Malubayan hawak niya samtang sinasayawan niya. Bueno kabarangay aton na oras 40 minutos na nakalabay ha alas 2 nga di anay kitahin pampa good vibes. Para na aton mga birthday celebrators yan na August 11. Happy birthday. Waray sa payan Kuya Kap Noel. Ate Elizabeth Alvarez, thank you for joining us. Ate Emily Ruth Abukay Galia, thank you. Zaldi Estonilo, Palanog, Tacloban City. Pakinggan sa puso nagmula at sa'yo'y inilaan upang bigyan daan ang iyong kaarawan na sa araw na ito ipinagdiriwang. Happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal. Tangan mo na ang lahat ng katangian. Happy birthday kay Alan. Nasa ringhi Emily Ruth Abukay Galia. Kahitan Kuya Alan, happy birthday. di bumabati, bukal sa kalooban, di ka malilimot, magpakailanman. Happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng Happy birthday. Talaga may friendship, dear Alan. Kasi kulay nung nga Alan o anakon mga yan BFF. happy birthday. Alan dear, happy birthday. Sana'y maligaya ka sa araw na Alan Asyo. happy birthday to you. Nawa'y pagpalain ka ng buong may kapal.
Again, happy birthday, dear Alan. Gan syempre aton iba pa ha nga nagsisilibrar hadton ira birthday yan na August 11. Happy birthday. Makalimtan ang problemahan pagsayaw ni muhan cha-cha-cha. Sayawi ang tukar nga cha-cha. Ini nga akong din kakanta. Makalimtan ang problemahan pagsayaw ni muhan cha-cha-cha. Sayawi ang tukar nga cha-cha. Ini nga akong din kakanta. Makalimtan ang problemahan pagsayaw ni muhan cha-cha-cha. Ayun good man ang kadaman naruruyaga. Bueno, kabarangay, yun nga Friday. Wow, nag-harvest adton mga taga Peso. Public Employment and Service Office di naman ha Kapitolyo. Ilarom inihiton na gulayan ha Kapitolyo. Bastante nga pagkaon ha este. Bountiful Friday blessings from our Peso Garden. Nasa ring adton na mga taga Peso. Maupay nga Club Sir Brian Arago ito natin Peso Manager han Eastern Samar. Yan naman aton iragin harvest. Yan nga Friday pala. Ito na pala ha. Talaga naman pag may itinanim, may iha-harvest. Ayun good man ang kadaman na. Wow, thank you. Credit iton nga mga pictures han FB page iton Peso Public Employment Service Office han Provincial Government iton Eastern Samar. Adamo karubasa, sitaw. Oh, ngan kun ano-ano pa. Wow. Ngay niya pagkitaan ako. Ay larom iton program nga gulayan ha Kapitolyo. Kaupayla kung may ada kita igintanom, may da kita papanmulaton nga iga-harvest. Makalimtan Congratulations sa dahiton pamunuan hiton Peso. Ngan syempre iton iba pa nga mga departamento, mga opisina di da Kapitolyo kay sige-sige na iton ira-harvest. kakanta. Nakikita natin didi hiton atubangan hiton ira mga office. Talaga naman may da mga ipinannananom. I-congratulate naman kay yan nga gipapasui madagaang nasa ring Sir Franklin Robidiso. Iton tag-ada hiton Ilawood Eco Adventure Park. Cha-cha. Ano kuno nga magiinan tuson ka nalabahini nga waray wantas nga alisuob. Hara nila iton solusyon hala na. Patadog nga to ha Ilawood, didi ilugom, ilangoy-langoy, isulinap ngan pasawa, an imo utbohan, imo kaguol. Nasa ring Sir Frank. Pag-iupaya na hanaton pagkadto, mga pira na ka months ago, waray pahit dida iba, ito niya nga pinaka-swimming pool, nga itiya hiton tubig, tikang talaga itano hiton palanas tikang habukid gitatag humimanggo kaupay dida ilugom talaga Sir Franklin hala na weekend man buwas why not ngadto ka mo bisita mga di-relate mga taga dinhi ha Borongan ito nagpapasingada one time nga ni na pagkadaanam may da mga taga San Puli nasa ni Sir Franklin nga maabot kahumanam didto magplete yadto daman nga ira daman dida mga cottage. May da daman naka-reserve na nga taga iba nga bungto din ha aton probinsya. May da nga ni from gawas pa hiton Eastern Samar. Kung din kakanta. Hala. Ilugom, ilangoy-langoy, adto nagpaparaso yan nga kalawasan, madagaang iton panahon. Darahiton na waray wantas na singi Sir Franklin nga alisuob. Harani lait solusyon na pwede ka mo kumadto Ilawood Eco Adventure Park dinhi aton syudad hiton Borongan. Manang kadaman naruruyagan. Ang tukar nga cha-cha. Anaton oras sa kabarangay, may da pa kita 12 minutos nala antes an alas 3. Thank you Ate Elizabeth. Ang probensyanis
Winston Samar may nasakop 23 nga bungto haluag nga mga karatuan makaruruyag ngan aawidan padayon lang natatagang tam ang kinahanglanhan katauhan probinsya may kamurayawan nga nagbuburog Ate Marilyn Reyes, thank you sa pa-heart. ikaw ako istihanon probinsya nga higugma Uy, nga di kitahan na post naman ni Dayan, ang start hadton Brigada Eskwela 2023 kick-off ceremony. Sige daw aton i-share an kan Ate Dayan coverage dito naman ha Amantakop. Talaga waray hiton signal ngadto nagkamay-ada na liwat kami hadto didto aktibidad ha Amantakop. Giupay didto iton ira naman eskwelahan ha Amantakop. Sige daw adi i-share natin. Eastern Samar padayon lang natatagang tam mga labas sa kadagatan mga lubiha mga kaumhan utanon dumangan kahumayan Kick-off na Brigada Eskwela dito naman ha Amantakop Elementary School. Dida ha Barangay Amantakop kun hain namumutang nahimumutang iton Ilawood Eco Adventure Park. Kanina iton aga yan ang adlaw Agosto 11. Wow, congratulations sa dahan DepEd City Division adton start Brigada Eskwela Kick-Off 2023 nga may tema bayanihan para sa matatag na paaralan. kanabit sulat ngan san Nakadahi SPM Victor Franco, yain iton chairman iton Committee on Education. Sugad man syempre adton dan MacArthur mga officials iton DepEd City Division pangunguna hiton aton Schools Division Superintendent Sir Edgar Tinasas. May da mga stakeholders sugad hadton may da mga NGOs. Business head First Consolidated Bank. May da from Manila Teachers. May da East-West Borongan. May ni adton sinasarigan naman ini ito na aton mga teachers. Ngan syempre yada iton picture nagpa-ratio kick-off ang Brigada Eskwela adton tiyang mascot. Macdo ba yan? Kita magsala ha? McDonald's nga. ikaw ako Ay nakadahi Mr. Joel Amboy iton business head iton McDonald's dadali ila pa damain makontak iton McDonald's kay syempre kuan ini relativity ni ra DJ Dondon salit may da nga ni mga buruhaton pwede daman makontak iton McDonald's. Ayan. So gidamoy nga salamat nga dahiton ng mga stakeholders syempre nakadtuan na Radyo Pilipinas pinaagikan Ate Dayan Camplon. Bueno kabarangay naghihinangpos na kita aton pagharampang taramdan na Info Centrum pan Friday edition. May da mga donasyon igin turnover han mga stakeholders. Nakakarawat ang eskwelahan hin por lo menos 2 ka galon hin 20 ka galon hin pintura ngan cash donations. Wow. Maupay. Balita ini kanina ni Dayan. Tapos may da naman signing manifesto of support. Han mga stakeholders nga private partners kanina kick-off dito naman barangay Amantakop.
So, thank you, Dayan, mga balita. Alright, so sigin talaan ay para naton na Friday nga pagkarampang hataramdan na Infocentrum with Ate Pen. Makuha kita ito natin na balita, Engineer Mark nga na RV, didahan aton balita kanina, na aga. Hangaran ito natin SM Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey dida Transmitter. Naton na mga mag-abtik nga mga inhenyero, didiha Master Control Engineers Arving and Mark, Ate Pen pumida ini. Nasa ring gidamay nga salamat, haniyo pakiisa ha aton, hataramdan na Infocentrum Friday Edition. Samtang, masunod syempre, anaton. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kalupan aton oras, may dapat kita 5 minutos antes an alas 3 sa aton news update. Siyahan ha aton sumat lokal. Buntis Congress o Healthy Adolescent Activity nagin malangpuson na detalye ada naton report. Radyo Pilipinas Report. Nagin malangpuson ang ginbuhat nga Healthy Adolescent Activity, pinaagi hiton tema, Safe Sex Campaign para sa kabataan tungo sa Healthy Pilipinas, kumukaparte hiton HIV Prevention Month Celebration, hiton Department of Health Provincial Office, hapakigsungpayan hit Borongan City Health Office Augusto Jes, ha Provincial Capital Gym Ciudad hit Borongan. Sumalakan Provincial DOH Officer Dr. Jean Marie Igargo, sa ini nga special nga aktibidad kanay panuyo igundong iton healthy behavior nga na-focus iton safe sex practices. Tulong nga parte ang aktibidad siyahan ang Buntis Congress 2023 nga may tema healthy ang buhay kung healthy si nanay, kundiin por lo menos 50 nga mga burod ang pinartisipar. Highlight hini ang Mauricio nga search for Healthy Nanay 2023. Grand Prize winner Himay Kakial han Barangay Balud, first runner-up Lydia Aleya han Barangay Maypangdan ug third runner-up hi Jesseline Amoyo han San Jose, Borongan City. Haginbuhat nga Buntis Congress magkalain-lain nga impormasyon para han mga burod ang igin pahamtang. So gadaton pre, post-natal, labor and delivery of danger signs, pinagi kan Christina Lorna Abit han City Health Office. Nganan importansyan first 1,000 days ni baby, no Nutrition Action Officer Jassy Akla Alegre. Ani kadua nga event and promotion han paggamit iton condom ha online challenge han DOH kung tawagan wrap it up lang sa Kalam TikTok Challenge. Ang programa Provincial Gym gintambungan han mga opisyalis san barangay, kaupod ang nag-entry han TikTok Video Challenge ug mga student groups sin perang eskwelahan na syudad. Tuyo hini nga maaghat ang mga mulupyo nga gumamit hin kondom kumupaagi nga malikayan iton unwanted pregnancy nga pakatapon hiton sexually transmitted infections. Kaparte liwatan kabugusan nga aktibidad, ang signing of pledges of commitment, hapanuyo nga magsaad ang mga partisipante nga hirain magbubuhat in safe sex practices. Hapang kabug-usan naglalaom iton Department of Health nga pinaagi hini nga mga aktibidad makakabot adton universal health care hapakigsumpayan ha mga local government unit ug local health offices pagtatapos nga pahayag ni Dr. Igargo. Para ang DYS News. Samtang ha notisya nasyonal, tikang naman ha kauluhan. Nagpaabot naman hin mensahe ha mga estudyante ngan mga kag-anak hi Vice President ngan Education Secretary Sara Duterte. Bahin hini ha na pagporma ha na bag-ong nga matatag K-10 curriculum program han Department of Education kon DepEd. Haya mensahe ha launching ha na matatag K-10 curriculum program, ginsabi ha na Vice Presidente nga tuyuhan bago nga curriculum nga mas mapakisig mapaursa pa ang kapasidad han kada estudyante ha bugos nga nasod Pilipinas.
Pilipinas. Dugang paha ni Han Vice Presidente nga isa liwat hito na panuyuhan bago nga curriculum, magkamay adin focus sa larangan hiton literacy, numeracy, ngan socio-emotional skills san kada estudyante. Isa gihapon hiton hingyap ni VP Sara nga maibalik ang good manners and right conduct kun GMRC. Hakada estudyante nga sakop hiton Republic Act 11476 o adton GMRC and Values Education Act of 2020. Hakaurhian nagpasalamat ni VP Sara nga da naman kan anay DepEd Secretary Liling Briones hatun iya pag-upod paggiya ngan pag-aabrihan mga estudyante hapag revise ang bago nga curriculum ngan mapaursa pa ang hibabruan kadugangan nga hibabruan han aton mga estudyante nga may da mahulos nga pundasyon ngan paghigugma han aton nasod. Kasumpay hini, ginklaro naman ang Department of Education nga magkakamay-adahin quality control ha mga learning materials sa mga estudyante hilarum. Hiton matatag curriculum para masiguro nga waray magiging error didahad ton mga materyales. Nasa ring Bureau of Learning Resources Director Aris Kawilan, naghurma hirahin mga learning resource mediators nga magsisiguro han pagsilid na pagpadayon han curriculum adton aadahan mga learning materials. Ginkikitaan gihapon hanasabi nga team kung language appropriate ngan age appropriate adton aadahan mga learning materials. Nakatalaan gihapon makipag-meeting buwas nga adlaw ang Bureau of Learning Resources ha mga publishers para masiguro ang mga detalye bahinhan production, development, quality assurance ngan design han mga textbooks para han na grades 1, 4 ngan 7 para matikangan na hiton DepEd ang pag-procure han mga bago nga textbook nga gagamiton sunod nga tuig. Inihiatipen na pumida para han na news update utro maupay nga kilop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.